la mau se tusi paitau mo i tātou i nei taia i le Ioane e Pangalia o lona mtau mua o lona poi ono se i o le ipa Ioane e Pangalia lona poi o le mtau mua poi ono se i o le poi iwa a fai wa maua lau tusi a ona tātou paitau pātasi le iai Pangalia Ioane lona mtau mua lona poi ono se i o le poi iwa ia na wina mai le tangata mai le tua o Ioane lona ingoa sau o ia o le molimau ina ia molimau i le malamalama ina ia talitonu ia i o tangata umalama ia te ia leo le malamalama ia a o sau o ia ina ia molimau i le alaba malamalama o le malamalama moni lea na te pā malamalama ina tangata umalava i lona mali mai i le larolangu Haleluia te whaupuina se mta upu whapea o Iesu malamalama mo tangata uma i le tātou paitau ina atu i ai i lea pakalapa i le ono fitu vale o lo matele ina ta ua le upu morimau e tusa e i lea lava pakalapa a sila totoa i ai e tusa e lima ni morimau o lo ta ua ai i le vai mele e tasi ai ai isi morimau e tele e molimauina le malamalama lea o Iesu Kiriso o le malamalama mo tangata uma o Iesu foi o le malamalama o le lalolangi a le mele mita i ai tangata Israelu ona e lātou te whamawalunga o lātou o le malamalama o le atua e lātou te atu e batu le malamalama lea e peitai e leo mawhai ona whātau nuinga le mele e pei ona whina ngalo i ai le atua a mea i lātou o le malamalama i le lorolangi o lo o morimauina e le perfecta Isaia perfecta ina e ia o Israel o le malamalama lea o le atua i le lorolangi ai le ngata ho i lea o ta ua i na wina mai e le atua le satasi o tangata o Ioane le papatiso e le ngata ho i lea o Ioane le tusitala o le whaia Pangalia o tangata maoti e le o po tangata i le tino e o le fo ia Iesu o ia po o le morimau o ia lama ia te ia ono o le malamalama o le lalolangi e pei o le tau so i ana sa unoanga mana pitalainga o i o le malamalama o le lalolangi e o poi ona so i Ioane le papatiso na lātou muli ia Ioane le papatiso na manatu whapea lātou o le tangata tonu lea o e ala mai ai le Mesia po le tupo Israelu pe le whatalitali ai e tātou te iloala nā i na ua lātou i na ua turi o nisi o tangata whai taulanga la ingo sa le vipo o taulanga e o e pesili le tangata lea o Ioane le papatiso po i o Keriso po i o Elia po Mose po stasi profeta altali Ioane le ai o lana tali whai mai o au le leo le alanga i le vao i nā teu ia le ala o le li o lata lon toe fio mai pei o ne sila fia mai lo o le mapu anga nā la iona a ea samanatu o le vai mele ma le taimi le nei
Pei o tātou sila fia mai re whalongolongo I stasio aso. Stasio whailaunga po stasio whailainga na tui lumai nei. Wa amata on tā pena Israelu lātou te whau le lātou malumalu. Au Israelu foi o le wati lea le atua. I te tausanga e ape iwa salawi maiwa no whaalongo e whaupunga le stasi ali I Israel o le rapi. I sanga aonga po ana seminar na pai le Dwight Bookstore I Tacoma Yaso ia. Na ia ta ua ile belea. Lea lao tātou tilo ma mata tu iai. I le tūlanga, I le maanga o Israel, mono lato I loa. A wā hoi e leo tangata e tali tonu I le tua. E o lava I la inga salavi po tangata o staulanga. Lea na ope sili iai. Na pesili iai Ioane, o oe e o le Mesia. Tali Ioane le ai. I le pai pua tolu skul malfitu. Te loa na I una tu ua e so o Ioane le baptiso ai oe muli a Yesu. Ina ua malama ia tangata. Na tu ua tangata na ao ma whaasino ia I lato, ia I la ua le ala. I le ola e whaapapau e ala le baptiso sala bo po iatu I le atua. Tu ora la rangi manga sala. Aleu sau Ioane. Pai mai o ia na si mala mai titi. Na ia pai foi la na moli mau I tangata na o mai. O roi tu tonu ia te tolu tangata. O ia na o le malama. Ia so ia. Saloe e loe sila fia nisio. Sa masari ona ia ile tusi pai tau ale la mo sa e tau o le sulu. Tua ila malata ole mana ia o tala o la unga ma awa onga fai mai tutonu o le sulu lea tele lopo alu pe nei bai taibi le tusi lea le la mo sa ole mana ia ina o fai tau o kia fie fai tau ia o tusi e tufai I a inga I o eo te akono tonu e kalesia au e tufai e tusi ia I le matango fie ma le lei o aonga e mai le tuspaia e wha malamalama I nai le malamalama lea o Yesu o I o le malamalama moni o I o le malamalama tonu lea na babalo ia I tus pa ia mai ai le kenese sei pa ia pari e leo se malama se po se malama pa le ton ai ata to nga baba ai la ia ma le telo tangata ma lo ato foi malama sau fa kula ia si o ia malama I sau fa kula ia malama o de que ola ka ua el tuspaia po me eu vai le talitonunga ia Yesu ke viso o nisi fe me o Apolo iso ni fe me o Paulo iso fe me o Petero ai le ai o le manai o le mori mau I Ioane el baptiso na ia pasino sa o ia le malama Pau te mai ma moe le tua na te avesea le lalolangi. O le langa sala le lalolangi. O lo fasino ia Yesu. Na menino le lei. E te loai a ona na e fia ma e sue I le afionga le tu. E ia isi keimi. Pe fai kere si fanka. Ai sao le lei. Ai awa foi la nga ua e lo se fanka o le por sue inga ta o le tu. Ngai manga o la e upi e o pongi I le mena.
la le mo e loa e ke musula e ku fa ku malama le male lo le aisa e ke loa ke mangu ya pa penga le ya le ngo ya Israel ngala ko lo le tu le e fa mangu ya la to alon pa le vela e la ko ke pui a o ke malama mai ka ko ngu ese o le mangako le wanga ia la au iukaia o ka ngaka ngu ese pa wale mele leia se kulo o pa fio se o po la au e kafo e la fi se o i le manatu fa iutaia le sa iai ia vai teimi ma mai on po o tangata le pa ia le pe no tala no atu ia te o i le rapi le po io le loia o le tangata e pa mai ile ya o mai fa rapi pa i Israel o nga mo fa lo mo buar mo le pu le pe ula le ka wa fa lo mo ka ko le o le pu il to e pio mai o le ri ala pe ko sa lo i bai ele ka ke al primera le o ye le go ke fa lo ko lo ko Mexico e fe ula foi la ko pu le foi pe o vai lungo le Facebook mo peula ko la pu fa penga kimo ke o bolese la ga puanga sa mai Israel ora tau ma paia ina ia tufa le malama le lei o le ri ana pui ai ka Israel ele muso ko pa a wa fio mai la Yesu e ave ese masal salonga matulanga penga taia na yai todo o ilono no me tangata a sei tu fatu malama le lo pu fasa mo e asal faiva ele asal masalo ma ho ona wa manatu ele taunu a petaia wa unu taunu pa le todo matulanga penga taia ila tola ono le matala il malama le la wa fio mai Yesu ai la to te enna malama le ana la to wo Pisilia Ioane il baptizo po io il Messia po io le no va parlo io la perfetta a tali Ioane ele ai ele o oro i tonu ya te o le na te papatiso ia te utou i le anganga pa ia mara o le malama na o lo tātou sa ili atu iai ma vapa ai atu ia pei ona tu ua e ona so o Ioane le papatiso ai muli lai il malama poude o la veo le fio mai o Yesu o le lalanga o pei o se le tapa o ata o le tai au i lona fio mai malama lo fasa mo e masani no fa longa ai o le nga fo o ata o le babao the breaking of dawn the coming of Christ is like the breaking of dawn in the morning wa fai malama i le lalolangi e te loa e mo le wila o le wila mai le langi e ke vai ke malama a tole me e fa pena la fio mai o Yesu i o ama salonga na ia i tangata le ai o malama le lato ba vai ina wa fio mai Yesu ma tali o lato mana o na pou liuli ai to te sila fia mai loa ele o sawai na mo tau nu iai tala le na mo tau nu tala le i manua i tau ala au taiti po la banga mai taiti o la tau nana au mai le tala le au mai le tala le e pe i o se me o ngopo i makao fiopi mo la tau ai e muso kufa ia mankola pa ke mile o tupu o tui manua
tala e whapea. E lei manga o e kufa aku le mele. Ai sea. O ngā māsam salonga e awangi e mamulu le mele. Ale alpinga ngalo le tu. E sili le manuia o le na te poa i atu. I lo le manuia o le na te talia. Amen. E masalo i ko inga paupunga na. Pei ona ia le paupunga i manatu tangata Israel. E la ko ke kao fio fi maule tu le i au tu fa. Au a me wa kili ai la ko pungisa. O le afio mai o Yesu e a vese ai le atata. O le ai o se pa moe moe. E mo kwa le ai ma se pa moe moe i tangata ia. I le nu o le atua. Ona o le si e le no pol me e le se bai le akua. E le po se si na tala no i le atua. I le vai tau ma le vai tai. O Yesu ino wa fio mai le lola. Awa kili ai o ngapongi sa le lola. Wa kili ai foi o le ai so la ko pa mo mo. A mana tua ina, ma e si la fio. O le vai keimi le, vai keimi o Roma. O le vai keimi o le kele o le mea ke mau. La ma po ngala tala. To tele tangata Israelu lia ka o le au kelongo. O tangata Israel, la ko ke o fai le mele. O le au la fonga. O ana le lei manatu langa na ia ina la tau tama pai ai. E la tau te fia i loa ma malama atili. I le fina ngalo o le atua. Ele ia wala mai ina ale fina ngalo o le atua. I le kele o kupe ma le kele o kamao aina. Le ai. Ele ia wala mai fo ina ale ma malu ma le paia ma le malama o le atua. I le malosi o Roma. Sa iai ina ono poe le ai. Ile mawae ma ele ngao tangata eleni il poto fal ma pau. Ele ima fai lava ona la tu loa masila fia le mala malama o Yesu Kristo. Ai ngai la ko ka ma fai masila ma baba ya tu ile tu. E ngumi ai o la ko ma pau. Ele ai so la to fa moe. I mea wala tau maua. O isi keimi o ke mangaku mo whapea nge lolo. I le ngei whamungianga le akua whapea le ai o sao lea. O ngakau ngalo ai le i o le whamoe moe o le tangatoro. Le baba ia tuai i le ola e whaabau. La fio mai o Yesu a ese ai po uli da. A sulu atu ia ilo na mala malama. Ale na tu ai Ioane man te rea. Le tangata na la ua muri ai. O Ioane el Papatiso. Tele mele lei ele taumate, tele mele lei na la maua mai a Ioane el Papatiso. Awa kuua laia. O tuua una wala pa longo li. Il mo le mau Ioane el Baptiso e ai le malama e sili atu i loo ia le e ui ia tupu peo ia a ia i titia o le mo le mau la Ioane el Baptiso e le ngata le na o lana mo le mau a ka o lala pe o tatou sila pia fa auta le tamai ma moe ale atu na te abesea le anga sala le laulang tu ulo e tamba ia le ia Ioane el Baptiso ai muli malama o Yesu e ele ke me ka ka ku ai ko Ioane el Baptiso ai sa ili atu malama moni o Yesu Kristo awa ho ole kele le ki ngama le fenga ka le kala le leia le li o ngore ese o malama o mai ina yo po ai mai se la vai tau nei mal vai tai bile nei le metau tia o nga ni si tangata ele ai se ola fa vau ele ai se oli ale le ya o me fai o le le na
o nā manatu pa pēnā mo toale ai mas pa moe moe le ola e pa au. E ai le isi me i ole tala tuatu. A ua pa pauri urungia lo lato malamalama. Pa pauri urungia lo lato manatu i le oa marakamau a ingo le lalolai. I le taimi ne tau nuu mai e Yesu. Manatu o Roma o tangata le tau pulea, po barbarians. E le ngaka le lei, le eise o la kouru mga. Le eise me le lei, o no tangata Roma e lato te ola le tula pono. Lato te au maia tula pono e ola ile malo lea, mapapea. Pe foi la le ngaka kou ka ua le taia. Me o le pule. Ki ngā labanga, ki ngā mawhainga kāle pule a ngā Roma. Ela inga usuka ia ka ngaka i utaia. Awe kou kupe o, awe kou taxi o. A loko hoi le Roma. E whai aku tangata i utaia. Sau oe, e awe au abenga ia i o le mako whale. Le malosi. Ai ngā kele i maua ai se lumana i le lei po le malamalama matangokia lea o Yesu Keriso. E ono whai atu. Wa avea le fio mai o Yesu. Ma malama manga i te tonu o lewa i tau ma lewa i tau. Wa tele na sui ai mea. Ale o mai e lewa i kau nge ma lewa i te mire nei. Ko i te lea sui ngā le lalolangi. Ai pangalea. E leo sui ai le manatu o le iutaia. I lona taritonunga mo lona maramanga. O Yesu o le malamalama o le lalolangi. O Yesu o le malamalama mo tangata uma. Alala leo koe whai e ngei le malumalu le pe a leo. Munoho ni e tā pena le malumalu le. A pe o le sila pia mai loa ma malamalama tu iai. I na ua lato toe malamalama ane i muli. E monia o Yesu le na maliu. Toe tu. Lea na lato pasiotia. Lea la e ta ua ili tu spaia le salau pasu pa pele pe mai na olo te ta la Yesu. Se ka ua lelo pule masa ingo whalonga kakaleo mamea. Koe malamalama elo mukua wa pe kenkeng. Te tulo. O koe malamalama i wangela le kei muli. Il malamalama le na sau mo lato. Ai lato te ena. Ai papitai tatou ino tatou tali whapaia le malamalama le. Ala leo tatou malamalama i nei. E o mai le nei vai tau ma le nei vai tai. Le tongi ola ino o lo tangata tongi ola ino au. Ai le ngata i lea i sos tangata e te tonuina ma pato tua. I le swapa leo Yesu Keriso. Nisi teimi e me pengataan tatou tu ua o se mea lelei. Pe yon whai atula whamtalanga mea lelei mea yon whai a Ioane el Baptiso. Ai ngaku ua e ona so. Ai muli a Yesu malamalama. E leo se tangata, e leo se ekalesia por se au Yesu malamalama. Aua nei e manatu whape. Ola e whape atu i o, maluang i o, ma. Lai ku ua ila i o malamalama mori o Yesu Keriso. Anga e ma o Yesu e le mo se tangata. To tasi, e le mo se paala putonga to tasi. Ai peitai, o i o malamalama o tangata uma. O le afio mai o Yesu e ave sai le pouliuli o le oti. Se ki ngā mas pālaunga makaukia. I na ua langona le palau le oti se tasi o skia taulele. Ngau tangi mo malingi o lo i mata le alofa iai. Wau o peiloa iai.
A le tala vau, na le lus pu whātau sanga. A se ngata au malosi. I kemi ngō vai i leta ngata, i leta. Li whaisko rua. Ai pako a, ko a kua kausanga pele, a kua posa kausanga, kalunga o mai ngai Amerika. Le aisi pa moe moe. Ai ngā wha moe moe lona poto malona i loa malona malosi. Pe ngā wha moe moe po i meo leo larolangi le nei, e wha malia i le loto malona mahau pau. Ai le ai. Wo ia nisi awala i le te tau o no uia. Ko le oti e leo se mea mātango fie pe a tātou mahau ia i tartununga pa Samoa. Mai laua sauru ko po le bāhori ngi fe mei sau abe ia nganga i le oti. I upu pa Samoa. E se me fa pepe tangata. A o hoi la kele mai le ki ngā ma whainga kā o meo mai o i tātou tino. E la kei me pe e kau pepe po i le pēr mai o la oki. Ma hua o le iai o se pā moe moe. E le ia koa lunga talitonunga malunga i loa. O le mana malamanga leo, o le mana malama leo Yesu. Wa avea pe i se mea whapongi sai nai ma tau whaange ngefu ai lana mai. I le mana malama o Yesu Kiriso. Ai a ona tino ma e talitonuinga ma mana tu natu iai i le mana malama o Yesu. E pe ia o le ao pupula ia o ion talatu atu. O le oti i lau baai. Anga po ia lai, o talatu atu o le oti pe o saisi le whai te toa. A ion talatu mawa e ma te le mea. E tatou te watu iai. Pei anu pai atu le ahio mai o Yesu ua mawhai ai o na malama ma i loe e tangata o le larolangi. E ai i leisi mea i ona talatu atu o le oti. Ese ma le te le ma le mawae. Ai a pai e leo mautu ma mauti nolo walu i le ola e pāpau. E leo manino la ia te o ele malamalama leo Yesu Kiriso le o i o le malamalama o le larola. E leo le lei po i la alau tangai malau sila o lo whane nefu pe lau vaai ia Yesu le malamalama o le larola. O lo ia te o e la le tūlanga o le fefe le oti. Ai le pape nā le tangata moni o le sua, le tangata o le rii, e le fefe i le oti. A le tangata moni a pe o loa i tangata o le atua, tangata lae mautu. E pe i e la tau te mana nao, e pape i loa i le oti. Ma nao e o atu e. Pape nā le mea no o i a te i sio tina. Ina ua sau se au ia te au mea ke alaku kalioki le lomatua o latu leo o le mea latu ti ngalo na loto mano na mapau pau i station tamu o leo kango si i lomatua o le vai te bile ua iwa sipu martoru on tau sanga na maliu e lomatua e na mahua na wawe na vai lomatua o na sa stroke. Na ti ngā ai pe ese me na ti ngā i no loto i le teine. O laku lea si ma ai mai makangi ma lingi o no loi mata. Pai mai le te au ma pa pea lo na lima ngā i le kengi le ma lu i eilo no. Ono pai atu lo le tina.
te alofa ia te ma aka ma smile te alofa ia pe nganga a fai ke alofa ia ke e fa mangalo le kengele. Whatever that happened that day, il polna na laina ti ngale loto lo mutu te alofa ia te o le lua le ulu ma io te alofa ia te a pape alo lima mo o ai oi ai fa mangalo le tine le o fai atu ia i le tina o e sa ungi ke fei loa i malo li o Yesu ai ko e fa pe alo lima i o le kengi fai atu ia e fa mangalo le kengi le pula mai lo ia te au maata mai o le lei o fai aku lo le kengi e sau i e fa mawai lo mokua sa vale mai lo le teine ka ngoku lo mokua lo lima fa mawai o ka tu lo fa tai ina o fai aku lo tala na we sa uni te fei loa i malo li o Yesu o nana sui ele lo nga attitude malanga tu langa na la ye pai la ye pa mangalo te o no ngau lo o mali wa ka malingi lo le mo lo mata o no tina sa tausia pa penale le ile mena pe o ia pa fe lo i loti ina o to e mar malama e ai le isi me ta u ma le isi me le yo no tala tu atu o le ola e pa va ale mo le mau ia le apostolo Paulo a fai e ngata i le lalo langi nei me ta tu te pa tu ia o sili lo tato mala i tangata umo wa me le lalo langi nei o le poto o le oloa o le tamao ainga ai au noa mai Yesu ke riso i lo usoi fua mo lo wolo ele mpai on tato wo atu ile mea le pa moe i aile li e te alu iai o le ola e pa pa o whane nepu la wai tam whai tu sa ili atili il malamalama o Yesu ke riso ta pena pea a tau ma whai pea e iai le tau nunga manuia mo oe moa pe ona e sila pia mo tatou loa mo toa i la lata ai pai to e la pia mai o Yesu lo tatou wali i mo lo tatou paola tatou te loa i me tupu mai nei on po e me se ala tai ni vai taule nei o ta pena e Israel le toe pauino o le malu ai sea la to te le iloa lava le malamalama o Yesu ke riso e mapai ona pa mangalo ai o la to wang sa ale la ko e po i oki ma moe o povi po ala va mai si mea e le tau mate to tele nisi o le lalolangi e to e po to e pai mea na la to ma sani ai ai la ko ai le tala le lei po le malamalama moni o Yesu ke riso a tinga aina voi le mar mapatia o fala por putonga o tonu e kalesia ona wale muli il mal moni o Yesu ke riso male apionga pa ia le tu o le mapatianga na o taune nefu ai le tato vava ai i le li o Yesu ke riso o ia le malamalama moni kalofa le tua ina ia so swani lo tatou tau pai atu i le ola e pau wa o tatou tino nei e o ti pala a o tatou nganga papena o sa atu i le ola e pau saunia mo e saunia mo i le swako Yesu amen pa tailo mata wali i le nei tai au
I lo mātou whalongolonga ma mātou nauna watu ia te oe Yesu Kiriso. O oe o lo mātou malamalama moni le li e. E le ai saisi malamalama i le lalolangi le nei. Wa nā o lau pio lo mātou wali ma lo mātou pao. So soani mai lau pia i o mātou tangata. Ao tā pena ina pea o mātou tangata mo le ola e pāpapau le li e. Pāpatai o no lau upu i o mātou loto. Amen.